دولتا ترك آداگر کر آپوچی گهدار بکن دولتا ترک آداگر کر فاشست دیکتاتور ایریشی خواه لسر روژاوای کردستانی بردوام دکه ایریشی خواه لسر باکور و باشور کردستانی بردوام دکه از وان ایریشین ترورانه بتندی شرمزار دکم رزیل و رسوا دکم و بهیست يعني نها أبوشي للسرم دبيجن كو از گريداي دولتا تركم وهو شنك فرج دولتا ترك دستينه يكي گريداي دولتا ترك ويبسني دولتا ترك بده وكي چوا سروكي مي نووي سروك آبو پسني كماليزمي دده پسني كومارا ترك دولتا ترك ده قناغ آدا مزراندنه پسني وي دده و كردا سوج داردك بری خلک درباس بی بحثابان مسئله کر لی از بری جی و نها رخنه تند ل رژیم دولتا ترک دکم از رخنه ل آپول پاکیکی دکم جبر چه؟ جبر کو دولتا ترک خوشک دکن جبر کو کمالیزم خوشک دکن و مسئله هانی اپو چی تی ناگیجن اوی در دور آپو چی آوان ربنی کو آپو چی تین هاتن خاپاندن حتی روژا ایرو تی ناگیجن کدما کو ام رخنل پکیکی دکن نکو ام پسنی دولتا ترک دکن نه ام رخنل پکیکی دکن ولو آپو دکن جبر کو پسنی دولتا ترک دکن جبر کو دولتا ترک خوشک دکن جبر کو ما فی کردا ای چارانوسیه ای دولت بوینی راش دکن جبر وی ام رخنین تند لدولتا ترک دکن باش دولتا ترک فاشست داگر کر ایریشی خواه لسر روژاوا بردوام دکه دوان ایریشن داوی لگوری آگاهی که دیدی همولاتین کرد جیانا خوش دستانه سرساقی جبو مالباتی وان و رو رشی جبو کجران لید بی مره ویج بیرنک ایکو سدم دده دولتا ترک جی دولتا ترک پیستره ایکو سدم و فرسند دده دولتا ترک جی دولتا ترک کجرتره دبی اموی مثلا هانی زلال تی بیراوه گلیمه روژاوای کردستانی آپوچی بتایبت دما او قیرانا لسوری چه بو PKK و پیاده رخنه لأوپوزیسیونی دکر و رخنه لکرداجی دکرن کردین کدنا و اپوزیسیونی اون دخوازن قامش لو دیرکی و سریکانیه و عفرینه بکن وکی حلبه اون دخوازن قامش لو دیرکی و عاموده و دربیسیه بکن وکی حمس و حمای يعني خرابون البشاندن ایریشن رژیم سوری لسروان شاردا لسروان باجاری هانه هشتكو يعني كامباخي ومالويراني لوان باجارين هان لوان دفرين هان اي عرب اي سوري روبده جا قاشو PKK و پیده دخواستن هرمین کردا به عالی بکن و دگوتن خطا سیمین ام خطا سیمین ام ناخوازن تبلی شر نافخایی ای لسوریه رودایی ام ناخوازن ام کردا ده پاریزن شخور بنرن رژیما PKK سیستما PKK دموقراتیک چوا قامش لو کری وکی وارگهکی عسکری تونلید بن عردا ایریشن ترکا یا اف جیانا کو ده دسپیکی ده PKK ده گو از جواک و گلی کرد پاریزم و اف کسین خاین اپوزیسیونین و گریدای دولتا ترکن و دخوازن دولتا ترک ورن و دخوازن رژیما سوری وره ایریشی باجاری ما بکه باجاری ما ویران بکه اوانا خاینن ون خلکن قامشلو نها وند بینن وگرن گوتنین PKK و پیده ای بری ول روشان ها بنرن بی PKK و پیده چه مالویرانی چه کامباخی آنی روژاوای کردستانه چوا ایریشن دولتا ترک چینه چوا بحانه یاده دولتا ترک و ایریش بسر کردستانه پیک بینه دولتا ترک
لسالا حشتي ويكي جاركي تاني إيريشي قامشلو كر وهوالين كوكي دكوم كوجيكي يعني پر قريش پر قمار لعنبري وان فيكان بيشتيوي از نزانم دولتا ترك بآرديشا خو چند جارا إيريشي روجاوا كري لي بسايا سري PKK و چیرۆکێن پێکێکێ ئافرین ژی چوو گرێسپێ ژی چوو کۆبانێ ژێوێ بچوونە سەرێکانیە ژی چوو و دەڤەرێندژی لە هەمانایی بسایە سەرێ پێکێکێ و بەرخۆدانا پێکێکی و پاراستنا پێکێکێ و دەرەوێن پێکێکی و خاپاندنێن پێکێکی بەرپرسیار یعنی حساب ji dewleta Tirk mere bixwaz ew şehîd ew sivîlên ku li Qamişlo jiyana xwe ji dest dan li gorî enformasyon û agahiyê ku medya PKK belav kirî حساب ji dewleta Tirk were xwestin hesab û rexneyên tund li dewleta Tirk were kirin lê divê hesab ji PKK jî werxwestin çima êrîşên dewleta Tirk tîne hundirê Qamişlo çima bihane dide dewleta Tirk çima bihane dide dewleta Tirk ku êrîşî Başûrê Kurdistanê bike ev hesab kengî biçekî wilo hişê ev gelê me yê bi apoçiya hatine xapandin kengî wilo hişê wan were serê wan ji xwe mesela bidin berhevdû bi mantiq bi bêhna fire rabin van mijarê hanê binirxînin û PKK sûcdar bikin PKK sûcdar e ne ku ez barê dewleta Tirk sifik dikim lê PKK bi van êrîşên dewleta Tirk sûcdar e ji ber ku mebest û bihane ew dide dewleta Tirk ne ku em didin dewleta Tirk PKK bihaneya dide dewleta Tirk dema ku em dibêjin PKK li Rojavayê Kurdistanê heye ne ku em ji dewleta Tirk dibêjin were na PKK dibêje ve em li virin bere werin qara îlan derdikhet û tiliya dejan digot bere werin Efrînê ew temaşe kin ala me çi bikî çi bînin serê wan ewî qere îlan wan vedixwend Rojavayê Kurdistanê çawa ku niha dewleta Tirk vedixwînin Başûrê Kurdistanê careke din bi tundî ez van êrîşên li ser sivîlan ku qurbanî sivîl bajariyên Qamişlo ne kesên belkî te eleqeya wan bi tiştekî ve tune ez van êrîşên ê dewleta Tirk ê faşist ê dagirker şermezar dikim lê ez hebûna PKK li bajarê Kurda Dirbêsiyê Amûdê Qamişlo heta ava mezin heta Dêrikê ez wî jî bi tundî şermezar dikim û kî vê hebûna hanê biparêze ez wî jî şermezar dikim ew jî şerîkê cinayet û tawanên dewleta Tirk hat fehmkirin hat naskirin zelal bû xweş hat fehmkirin gelî apoçiyên hêja bes meselal hevdû nav hevxin bes wextê ku me re rexne li PKK dike hûn dibêjin tabalê mîteyê tu dewleta Tirk xweşik dike tu bihaneya ji dewleta Tirk dibînin û tiştên tewş û vala û bêexlaqî û ku bêhna menjî û exlaq jê nayê hema dicî dewlo tawanbariya kî rexne li PKK bike ev taximekî tawanbarî hazirin û li wan dikin ev mantiqê wan ev de xem nake wilo bimînin wilo bi vî halê hanê dibibînin di belkî PKK îdî we çawa dikir çawa difroşe dibin kêrê xwe de dibin şûrê xwe de dibûtîne eger hûn ji vî halê harê razî bin tê dibimînin dibin vî halê hanê dibînin ev kesê li vê derê li Ewropane jiyana xwe berdewam dikin û quretiya dikin û serokatiyê û heval û sîstemê û li vê derê ji xwe dijîn û derew merewa dikin û quretiya dikin û ew rebenê hanê jî bac û vêrgiya polîtîkeyên PKK dikin bi min gelekî tehle bi we şêrîn e û li ser dilê we xweş e û dilê we pê tirş nabe wey sihet û afiyet be hûn û PKK li hev pîroz bin